Umunyemari w'umunyamerika Elon Musk yashinje ibinyamakuru byo muri Amerika ubugambanyi bwo kumwangiriza izina. Uyu munyemari rero Elon Musk yashinjije ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumuharabika binyuze mu gukwirakwiza amakuru ko uyu munyemari ari umunazi, ndetse avuga ko ababiri inyuma babonye n'amahirwe bashobora no kuba bamwivugana. Ibi Musk yabigarutseho ku wa 3 Gicurasi 2025 ubwo yari mu kiganiro n'umunyamakuru wa Fox News akaba n'umukazana wa Donald Trump, Lar Trump. Elon Musk yabwiye Lar Trump ko ubwo sebukwe yarahiraga kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mutarama hari indamukanyo uyu mushoramari yatanze. Ibinyamakuru bigakwirakwiza ko ari iy'abanazi. Musk yavuze ko ibyo atari byo, ndetse ashimangira ko ari ubusazi kuba yakwitwa umunazi. Elon Musk rero bikaba byaramubabaje, ndetse muri icyo kiganiro na Lar Trump uwo munyamakuru yagize ati mu by'ukuri nta muntu nigeze babaza mu buzima bwanjye, birababaje kuba nakwitwa umunazi. Uko ibinyamakuru bikomeza kuvuga ko ndi umunazi, abantu bazabyizera cyane abantu bizera ibinyamakuru bimaze imyaka myinshi. Yakomeje agira ati ikibazo si uko abanazi bitwara nabi cyangwa se bambara nabi, ahubwo ni uko bishe abantu benshi cyane babarirwa muri za miliyoni. Musk kandi yavuze ko hari abantu benshi mu itangazamakuru bamwanga kuko babuze uburyo bwo kumwica, bahitamo kumuvugaho amakuru y'ibinyoma akamwambika isura mbi. Yanagarutse kuri Trump nawe wiswe umunazi kenshi, avuga ko ibikorwa bye bitandukanye cyane n'iby'abanazi kuko we icyo ashyira imbere. Yavuze ko icyo mugenzi we Trump ashyira imbere ari ukugarura amahoro ku isi ndetse no guhagarika intambara hirya no hino kuri iyi si. Reka rero tubashimire bakunzi ba Impala Media Rwanda. Ibiganiro byacu nakagaruka, icyo usabwa ni ukutuba hafi ndetse ugakanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigomeze kukugereraho igihe. Mugire amahoro y'Imana.